این یکی از بزرگترین و گرانترین طربخانه برگزاری مراسم عروسی در دوشنبه است. سال قبل ساخته شد ولی امروز به کامی آتش رفت. در این بنا همچنین تالار فروش مبل استقبال واقع بود. گروه بارهای خود را از فروشگاه مبل بیرون می آوردند ولی برخی دیگران را که می خواستند وارد بینای طربخانه شوند ماموران امان با زور جلوگیری می کردند. این حادثه آتش سوزی مورد توجه مقامات بلندپایه وزارت کارهای داخلی شد. سخنگوی پلیس شهر دوشنبه بیشتر از آن که متخصصان به تحقیق سبب‌های آتش سوزی شروع کردند معلومات دیگری نداد. گروه همونجا کار کرد بس سبب شمایه مکنه بعد نگه بگه تو سر انیق مکنه جگری خارت از شوچه مخصوص من بزنیم کار کرده برای مایه نمودنی از سبب اومدن شش حجمی زرد. тарабхонаи Яккасарой дар кӯчаи соҳилии шаҳри Душанбе дар канори маркази табу нашр қарор дорад. моликони бинои тарабхонаи Яккасарой бародарон Алиматовҳо соҳибони ширкати тавлиди оби ҷави Симсим мебошанд. ин бародарон ҳамчунон дар канори шаҳри Душанбе соҳиби молбозор ва корхонаи забҳи чорво ҳастанд. оташсӯзии биноҳо дар Тоҷикистон дар фасли сармо падидаи наве нест. ҳамасола дар зимистон даҳҳо биноҳои маъмуриву иҷтимоӣ мавриди оташсӯзӣ қарор мегиранд. мақомот бештари аз ин ҳодисаҳоро ба риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ва ё расиши кӯтоҳи ноқилҳо рабт медиҳанд.